Siqhubekela phambili kulombuzo othi inani labantu osobancedisile lingaba ngaki. Ngingafakaza namhlanje ukuthi hayi angilaqiniso ukuthi bengaba bangaki kodwa banengi. Yikho njalo okungenza ngiqhubeke ngisiya phambili. Kunginika idlabuzane elokuthi nginanzelele indlela abantu abancediseka ngakhona through ama platforms nje wona lawa akhona awe social media. Banengi kakhulu okokuthi abanye lanxa babe sebethola uncedo ngenxa yokuthi nje singabantu siyabe sifuna ukugcina into zethu nje ziyimfihlo, singafuni nje ukuthi abantu bebekwazi ukuthi sesiyenzeni empilweni, ukuthi umuntu azakala ukuthi usehambile emazweni wayasebenza. Kukhona ukuthakathi siyathakathana ngithemba, abanye bayakukholwa kulokho. So abanye kabangitsheli ukuthi sebengaphi which stage, but iningi labo bayangazisa abentshela ukuthi hayi sebefikile kulalokho sokusenzakala sezama ukusetla. So ngiyafakaza sibili ngithi banengi, but I haven't really angatholi ithuba lokuthi ngibalise ngibazi ukuthi bangaki ngenani. Kodwa ngingatsho ngifakaza njalo ukuthi bengadlula inani engingathi 50. Yes, i50 bayadlula sibili. So hayi ngenani leli nge3 years ngiqala ukwenza into leyi engingathi ukuthi actually sesingena ku4th year ngisenza into leyi. Kuyancedisa abantu, kuncedisa lezi imuli zabo ngoba abanengi bahambile emazweni beqale besekle besazama ukuthi bebone ukuthi kuphilwa njani kulelo lizwe. Kungahlala bese belandela lezi imuli zabo. Lanxa bekhona abanye abahamba lezi imuli zabo ukugoqela indawo ezinyabo Australia bahle basuka nje lezi imuli zabo, lapho ngiyabathabela kulokho ngoba izimuli ziyaguquleka for the good. Abantu bayenelisa ukuthi bencedisane lezi imuli zabo back home ngenxa ukuthi lapha bakuthi greener pasture, bayenelisa ukuthi bebathumele izimali back home abantu bencediseke. So kungayisikho ukuthi ngincedisa kuphela abantu bakithi. Sesifike kwesinye isibanga esokuthi sengincedisa noma nguphi. Labanye nje abasuka kwamanye amazwe ngiyeza sebengithinta kuma inbox bengibuza ukuthi lapha ngenze njani, ngingancediseka kanjani. So ngingathi ukuthi hayi uncedo engilwenzayo kungani lukhulu, abantu bayathola usizo, ngiyabonga ngakho lokho. Engingakutsho ukuthi ngizaqhubeka njalo ngikwenza lokho so as long impilo ngisaselayo ngizaqhubeka ngikwenza ngoba ngiyabona ukuthi abantu bayasizakala ngendlela emangalisayo kakhulu.